I gdje ste ljudi, dobro došli u jedan tutorial u kome ću vam pokazati kako napraviti ekstra zamku za čudovišta, znači zombije, skeletone, creeperi i tako te. Ok, pa da krenemo. Ovako, znači možete praviti ogromno koliko god želite, znači evo ja ću vam početi ovako odavde. To. Zatim znači preskačete okolo jedan red, gledajte. Opa. Znači, jedan red okolo preskačete. Samo da to tu popunim to. Ok, ajmo još, ja ću jedan. Ok, to. Znači ovako, ajmo reći, možete lako da uvatite, znači, čudovište i da ga ubijete, znači da dobijete od njega iteme ili XP. Ok, ovo će meni biti dosta, znači pogledajte to. Dobro. E sada, iskopajte duboko koliko god vi želite, znači, ok, ja ću ovoliko, ne treba mi više. Ok, za ovo treba, znači, baš dosta kopati. Ali, ajde, požurit ću nekako. Ajde, brže. Ajde. Ok, tek smo pola iskopali. Ok, ajde, brate. Ok, još malo. Ok, to je to. Znači, vidite, ostavite tako, znači da zemlja leti kao nekako. Vidite, znači, a dole rupa. Ok, e sada. I znači ovi olukove. Pod na vratu kako god. Stavljate, znači ovdje gdje vam je prazno. Znači ovo sve postavljate. To. Znači sve to treba da se popuni. Ne smije ostati rupa. To, ajde. To. E sad ljudi, ovo, ako negdje ovu zamku, šta znam, na primjer na preživljavanju postavljate, nemojte osvjetljivati ovdje na okolo ili tako nešto, pošto bit će stvarno onda, mislim, ne ružno, nego onda vam čudovišta neće tu dolaziti, neće se tu stvarati i to. Zato napravite, znači, neđe u mraku, gdje nema svjetla i onda, znači, tu će čudovišta dolaziti. Ok, a sada ovo, znači, nagazne ploče. Idete skroz ovako, znači, okolo. Ok. Sad ako ne znate zašto skroz okolo, vidjet ćete. Znači čak i ovdje stavite na ćošku. Ok, još malo. To. Ok, ajmo još ovdje popuniti. To. Ok, pardon, to. Još malo. Da popunimo. I to je to. Ok, evo ga ljudi, gotovo je. Znači pogledaj, to je ta zamka. Izgleda stvarno ovako šareno, kako da kažem. Ok, ne znam zašto sada, ali nekako ovako kada gledam na telefon, meni šteka. Ne znam zašto, ali da. Ok, znači vidite. I sad naprimjer zombi krene i ide. Ok, sad, izvinite, ja sam šprintao pa nisam baš upao. Ok, naprimjer krene sad zombi i
ide i upane. Znači, tako ta zamka radi. Ok, sad možete na primjer sebi napraviti nekako ovako, znači da možete, znači da dođete tu da ih ubijete. Znači ovako nešto napravite i to. Naravno tamo sada ne znam, zatvorite ovako, znači da ne bi izašli. Znači, pa da vi to možete otvoriti sve. Znači pogledajte, ok. Pa ništa, eto, to bi ljudi bilo to. Ja se nadam da vam sviđa u stvari. Ajmo samo da ukucam ime set night. Ok. Ajde da stvarimo koje je čudovište. Pa samo vam, zombi, ok. Malo ću ovako više stvoriti, da budem siguran da će, znači da će upasti barem jedan. Ok, jedno tam već ona ide. Ok, ako ide ovako, znači poprijeko neće moći da upanu. Ok, evo ga, ovdje jedan upao već. Vidite, znači ako idu poprijeko, neće moći da upanu. Evo ga, još jedan. Znači, pogledajte. Ima je stvarno dosta, ok, ovo će biti dosta zombija. Ajmo ovdje jednoga, na primjer, ako stvari mora onda upasti. Ne to, nego otvori. To. Ok, ja sada gdje god da kreneš, upašćeš. Osim bude još ovak poprijeko, pa... Ok, tam još jedan upao. Ok, ovaj nije sad, no dobro. Ajmo dole da vidimo koliko ih je upalo. Ok, ovi sada ovdje su ušli s ove vam, znači strane i sa vana su ušli. Još tamo. Ok, ovaj jedan izašao. Ok, evo imamo ovdje dva mini zombija, 3 zombija. Dobro, znači nemata baš mnogo, ali dobro. Ovi su znači sa vana bili ušli. Ali dobro. Ok, znači vidite, oni upadaju. Ok, sad smo otišli vam dalje i to. Znači pogledajte, to je stvarno ekstra zamka. Znači, stvarno je dobra. Ok, ja još da malo zombija da ih upane. Ups. Ok, vidite upadaju, znači... Ajde vas trojica, mičite se. Ok, evo još jedan upade. Znači, pogledajte, znači upadaju bilo kakva čudovišta. Paukovi sada, znači neće, pošto tu samo znači, evo još jedan upao, znači neće pauku pošto oni su kao nekako dvije kocke poprijeko, tako da neće oni moći upasti. Moći znači creeperi, zombi, skeletoni, pada i to su ta čudovišta, znači možda čak i enderman, ali morate malo veću rupu, mada on može da pobjegne odatle, ali dobro. Ok ljudi, to bi bilo to što se tiče ove zamke. Vidimo se, pause.